Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti kidnapper. Tampo kitangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal ahiro dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Awan mo't siguro ti misyon tayo tapok. Iso nga gyan tapay lang dito'y balay, dito'y patad. Bareng aapong, tapno makapag-relax tayo mamait. Wala nga rod. Ay, nagmayat ka tiyagila din no kastoy akal-kalpas ti pangal daw. Ay, saguyap panak. Iturog kumanpay. Sige lang apong, tauray siya, makaturturog akmat. Iturog tapay nga rod. Ay, sige apong, makaturturog ka talagan. Ha? Sa dino daytoy naturong ko. Nagpintas a mansyon daytoy. Nagngangato dagiti pader na. Sigurado, awan ti makastrak dito yung agtatakaw. Kan, adda pa'y gayam security guard na. Ay, nagpintas ti aglawlaw. Naglawa ti hardin na. Nagpipintas dagiti masetas ng agsabsabong. Kan adda pa'y swimming pool na. Ha? Anya jay natagtagay hinap ko. Ikis ti babae jay nangag ko. Agpatpatulong. Nukasta. Adda manen misyon ko. Tinasayat. Riingak ni apong bubod. Masapol amapan kami iti dayjay a lugar. Ay, sa di mo manan a lugar daytoy naturong tapok. Parke mat. Nagado ti agpas-pas yar ditoy. Ay, nagpintas daytoy a lugar. Ngarod apong. Ado pa'y ti agpapapicture. Ay, mapantaman mo't agpapicture. Hila ni apong. Sana mabalin. Narigat mo't no mapanta makigrupo ka dagiti agpikpicture. Kat saan datamot nga am mo. Ay, nagmayat kumano at da kamerata. Taag silpi ta kumahay. Tapno at da remembrance tayo ti daytoy a lugar. Nagpintas nga bid. Un nga rod apong. Ala, umay kayo. Mapantayo iti dayjay a banda. Sige nga rod. Ay, nagpintas daytoy a parke. Naglinis pa'y. Awan ti makita awara. Ay, Day tamot tinadlaw ko apong. Agdag ka karibuso iti dayjay a banda. ay, Umay ka apong. Ay. Umasidag ta. amangan mo ada artista. Ay na, makapanirviews mo tayo dyan. Kumanaw tayo dito. Ay, Apay kakabsat. ay, dyan Wala wala lapas pasamak. Ay na, kitaan nyo intaray da dyan napinta sa balasang. Inlugan day tikotchay. Anya? Ay, sus, anya ngay dagijay. Kidnapper. Ay, saan mi nga mo, tata? Basta kalat mutlatan nga inala da di balasang. Magpaisaw. Nagputong kami. Iswa, binaybayan mi na. Saan ta naabutan ni Dapong? Sinurot ta kumaida no sa dino tinagturungan da. Awan nga rod. Ay, nalabit at ti misyon mo daytan. Iso daytoy a lugar ti nagturungan ta. Gusto kayo apong. Daytoy ti misyon ko ita. Hangam kasano ngay maamuan ta. No sa dino ti pangsurutan ta kadagijay. Dayta tinaskan at akwatak apong. Ay, nasa dino ngay ti turungan tapok. Agbirok tayo ti mabalinta pagdagusan dito apong. Ay, Agkita tayo ti mabalinta nga abangan. naibaglakit din ata nalagip ko tinangalay ti kwartata. Wan nga ro apong.
Awan ko matiusaran ta ita. Ay na, mabisinak paikit din apok. Itay tapay lapag na. Maguray ka man, naginanata. Ada yung tinaturong ta. Sige apong. Mangkita tangarod iti mabalinta panganan. Ay sige, mabisinak Saan ang nagbidot dagiti taok anang alagan ka babay? Napne ka kiti kinapintas mo. Anya karamidam kanyag. Relax. Di ka kadiagkana. Nagpintas ka daya. Palubusan na kami. Kasyan na kami. Palubusan na kami, kuman. Kasyan na kami. Sigurado a permenti dandanag dagiti naganak mi ida. Sumartin kayo! Pangasim, palubusan na kami. Palubusan kayong tumatlay. Inton, maumakon ka na kayo. Anya ti kayat mo asawan. Kinapay ang pinadukot nag. Anya ti masapol mo kanyag. Kas kadagiti padam ababae ditoy. Pagbalinin kamit nga asawa. Pangasim, di mo aramidan dayta. Palubusan na kami. Agpagpakasi Adakan ditoy. No anyaman ti kayat kong aramidan kan kaita. Awanan ti mabala. Ay, nagpintas ka talaga. Naglamuyot ang titakiyag mo. Saan? Di nakaprusan. Saan ka? Ama kapag-gad pa. Saan? Di nakarakupan. Ipatanak din niya. Umay ka apong. Agdamag ta iti day tabalay. Barang adda ipapaabang da a kwarto. Sige, tani. Ay, makabannog ti magmag na. Ren mayat. Taigid ti kalsada day tabalay. Ay. Mabit lang apong. Tagdurbelak. Ay, nasapay kumatad da ipaabang da. Saan mo't unay adak kala balay? Ngem mayat ta da gate na. Una apong. Ay. Naimbag nga oras yu apong. Asino ka, apag? Kwa apong. Sak Nicolas. Kat isumat ni apong kwa bubod. Agbirbiro kami iti mabalin mi pagabangan. Di kay agdanag apong. Tanasisingput kami. Ay, pudno day takabsat. Ay, tasingpot kami. Sa anak nga agpapaabang. Nga makita kat nasingpot kayo. Mala, sobrang kayo. Umay kayo. Agyaman kami apong. Umay ka na apong bubod. Ay. No kasta. Da kayo lang iti apo ko yu ti agnanad iti da iti abalay apong. Wan, apog. Apay kabsat. Ayan, dagiti naganak ti apo ko yo. Awandan, kabsat. Natayda iti aksidente. Ay, ladingitag akabsat. Awan anyaman na, kabsat. Jakla maliklikan ti agliday. No malagip ko dayday apagtang. Maawatan ka, kabsat. Ayan ti apo ko yu ngay apong. Adda pay lang iji pagadalan da. Madandanagan ak nga road, aging ka adyak mapasangpat. Taag dinamag, nga ado ti agpukaw ababalasang. Nang runa no napintas. Anya? Ewan, apok. Kat napintas jay apok.
Di kay madanagan apong. Bantayan mi di apo ko yo. Ha? Aoon gayam. Tagaan o kayo. Kwa apong. Ije barangay tirad-tirad ti lugar mi. Ha? Ngam adda birbirukan mi a tao ditoy. Pudno day takabsat. Iswa pagyamanan mi unay ta pinasangbay da kami. Di ka madanagan. Oray agabang kamin Ay, saan nga agpaabang? Ala, pasang bayan kayo ditoy. Oray kat bakanti mat may sa asilet. Pagyamanan mi nga rod unay kabsat. Samrat! Pinayaban na ka no, Don Gustavo. Wen, ket amomon no apay. Agbiro kami kadimanan itinapintas abalasang, Don Gustavo? Nasaya at tamomon ti kayat ko asawen. Torko. Di ka madanagan. Apaman niya damanen isang putyo na binta sa balasang. Ikan kayo manen itidak kalagatad. Kat kasanon dagiti babaya balod yo, Don Gustavo? Saan nyo kadi ida palubusan? Palubosak to ida. Apaman na sumangpet, di pangilakwak kadakwada. Ala, agtignay kayon, Torko. Wen, Don Gustavo? Tsak makaturog. Pampanunutak no kasano ang masarakan mi dagiti agkid-kidnap ka dagiti babalasang. Ay sos, delikado ni Maurin. Ngamin, nagpintas. Jak ipalubos nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Misyon ko daytoy. Masapol ang malapdak ti panagpukaw dagiti babalasang. Saan ka pa'y gaya man nakaturog manong kulas? Ada ka pa'y lang diti salas. Wen Maurin. Pampanunutak ngamin. No kasano ang masarakan mi kiniapong ko di birbirukan mi a tao. Ngam dito'y kadilugar mi, di pa kasarakan nyo? Wen. Agdamag kayo kadagiti tattao dito'y. Bareng am-am mo da dya birbirukan nyo. Ta saan mi mat nga am-am mo kaniapong ko di bagayo anagan. Saan na bale? Sigurado ang mabirukan mi matlang dayjay. Ay, si Kangay. Saan ka kadipay ang maturog? Saan pa'y? Agripripaso ak ngamin, tag-exam kami inton bigat. Ay, kasta ka di? Mauring. Agan-anad ka. Nang runak at nagpintas ka. Ha? Kuna ni apong mo, ngagpukaw ka no dagiti babalasang dito'y lugar yo. Nang runa dagiti nagpipintas. Ay, wan manong. Pwede na ita. Iso ang mabutbutang akmat. Iso ano malpas ti klasik. Agawid ak adagos. Kasayaatan day tang aramidam. Ngam di ka madanagan. Tabayat asan mi pa nabirukan jay tao abirbirukan mi. Bantayan da ka kiniapong ko. Itulod kan sukunin da ka kiniapong bubo di jay pagadalan nyo. Anya? Ay nasaanin manong kulas. Nakababain mataktak kayo una yan no kasta ti aramidan nyo. Saan kami mataktak? Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Itulod kan sukunin da ka. Aging gaasa na matiliw dagiti kidnapper. Aday tanji punteriya tayo. Kasi iti sigod nga aramidan tayo. Saan kong iserser na to'y ridaw ti kotse? Taapaman ang makamagyo di babae. Ilogan nyo adagos dito'y kotse. Wen, Torko. Ngam, adamat kadwa na. Dwada alalaki. Barito kan lakay. Saan na parikot day ta? Basta kamagan nyo adagos. Sayo itaray. Nalawag. Sige. Wala, umay kan Torko. Tara, Sam.
Nagbayag mo ti aguray iti tricycle na pagluganan tayo. Talaga akasta, no kasto yung agsapa, apong. Narigat ti agura iti pagluganan. Rush hour ngamin. Wan nga rod, iso nga do ti magmagna. Magnatayo kumamit. Ngam ko namot a medyo adayo di pagadalan nyo. Wan, manong kulas. Ay sus, binukot dan ni Maureen. Alipugbog! Ha? Nagdakal da ito yung mansyon. Daytoy a mansyon tinakitak iti tagtagainap ko. Hoy! Asino kayo? Kasano nakastrug kayo dito? Ha? Ay! Agulimag kasi ka, gwardya. Na. Naglastog ko na laklakayan. Paltugan kan tupay? Makamu kan iti gwardya apong. Tas sumrekak di tamansion. Hoy! Papanam! Agsubli ka dito! Agtal na kakunak ni. Paturogan ka man langan ni. Knock out. Naturugan. Ay, surotak ni Prinsipe Agilos. Rukatan da kami. Apay ang pinungob dagiti sakakan imami. Agdal na kayo. Kung gunayo. Kasta ti may parbeng kada kayo, ama nagdakdakas. Anya ti mapaspasamak dito. Turko, Kaloy, asino kayo adorsok asimrag diti mansyon ko? Kan kasano kayo anagastrag? Awanan ti adu pay asaw. Ayan dagiti balod mo a babae. Di mo amo ti sasawam lalaki. Ay, di ka man naglibak-laklakayan. Ibaga mo no sa dino tinang ipupukam kada kwada. Sumardeng ka alakay. Ne, Da kayo bodyguard ko. Ayan nyo! Awanan dagiti bodyguard mo, Don Gustavo. Nakapungo da aminan. Iso aparwaramon dagiti balod mo a babae. un nga paiso. Parwa Remon. Ay, Ikis dagiti babae dayjay. Sa dino ti ayan dagiti babae a pinakidnap mo, Don Gustavo. Awan ko naglangarutan. natangken ti ulom ay. Ala, ibagam no sa dino tinang ipupukam ka dagiti balod mo a babae. Uwan, ibagakon, parwarek idan. Adto'y titali apong. Punguamet ni Don Gustavo. Bantayam ida, tainang mangayab iti pulis. Bakit din ta nakarwar tayo umot lang ditoy? Sige apo pulis, tiliwan yung dagito yung managdakdakas. Men! Alaan nyo na gito yung tao. Yes, sir! Ala, umay kan Don Gustavo. Raraman na kayo. Tati ang mumi, kat nasingpat kayo. Gapo taado ti may tultulong nyo iti na ito nga ili. Nang runa iti financial. Hanggang managdakdakas kayo gayam. Da kayo mat gayam tiga po na. No apay nga agpukaw dagiti babbalasang ditoy. Sige, diliwan nyo dahi tanapo, pulis. Katrumbang lang nga malungsot iti pagbaludan. Wala po, pulis. Agasan nyo. Pagdrogaan da kami, pay. Kalpasan na, aramidan dan ti kay kayat da kada kami. Buisit ka laklakayan. Derap ka. Sakto pa ti mang bulbulukan ka makita. Amo na apong. Makaamon tilintag kadakwada. Sige apo pulis, ipanaw yung dayta. Sige. Kat agyaman kada kayo. Ita, natiliwimit lang ti kidnapper. Ala, umay kan Don Gustavo. Agyaman na kada kayo, manong kulas. Apong bubod. Naglaing kayo. Agyaman kami unay kada kayo. Makarwar kami matlangan ditoy. Ita, awanan ti pagbutbut nga nyo. Natiliwan dagiti kidnapper. Mala, agawid kayon iti babalayo. Kat agananad kayo ngamin nakanayon, Wala po. Eh? Agyaman kami unay kada kayo. Ay,
Nalpas man ti misyon mo, Apok. Una pong. Ala, itulod tan ni Mauri ni Di pagadalan da. Sa tama pa nagpakada kini apong na abirhe. Tagawid tan ni Di lugar tayo. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal Hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpug! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipugpug!